Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kanlong kasian kabaning kong bikinoy lekai mixed martial arts ka jila kinyo ban pin iyala ki sap lekai haka WFC Yolo Carnival kabanlong hamadan kurkalang kabaha bhoirambong haka khatsan bat khanriu tarek uno pra 8,000 at pulai hakini ki arsingi en pelong yi program ba pher kum kaput katam ni kinong ruai ba pawnam ka jila bat kum juru na kileng jo kathan chati la mingi kum ju ka jingpen ki jing yakob nia thuk nalor ki jing lekai mixed martial arts na ki khat arut ki noi lekai ka jila ki bakun thop persha ki noi lekai ki ban wan na bari kum na Bangladesh badru na pori India hagate ki jing khun ukhlori lekai ba paw ka jila Johnny Nongrum uni khun persha yo rang lekai MMA na Madhya Pradesh u Farid Khan kadbau babet kharsono uni khun persha yo Avinash na Guwahati nalor ki wei pat ki noi lekai ka jila Mari sama sembor itu kejumpa hari Headquarters of Team Revolution jika sama Johnny Nongrum barabi kai sama Babet Kharsano berkunjung di promoter jangka WFC kata Bishal Mazumdar di berniaga semakin dia nak apa pakai dia tak kecil kasih siapa yang ni Yolo Carnival was sanctioned at WFC Warriors Fighting Championship bahkan ini bila ansaki sedang di roadshow di international artist berwan lagi cakap berpihak berkunjung bisa yang bersama ansaki yang jing yang berpihak dan di show di super baik di nangway berkunjung terhaju kesini harus ni kantor terik khasan kantor terik jauh pernah nampak sesaki yang jing yang empat kata mixed martial arts hagapa adu makan arun nak di khakna kasih jadi ibarat saya air kemudian pengasyu bertenai keteng jadi kena bangsa dan kesini kentuk ya isamla Johnny Nongrum ibarat saya lempat persya iwei kurangi kata isamla di Farid Khan napok Madhya Pradesh Babet Kharsano napok Shillong napok TCA Combat Academy yang saya pun persya Avinash Dojam Guwahati Khau Judam Entar Teter Hak Kesini Khasan Terik Pada Khasan Terik Buat Insa Saki Buat yang Gawai Buat Bentar Hakaba Pensaki Yang Kisan Boleh Yang Pun Persya Ya Wai Rangi Kuhan Bangladesh Kumjuru Ya 5 star Boleh Hakaba Insa Yang Pun Persya Ya Nazaret Boleh Cukup former kickboxing World Kickboxing bukan apa Mizoram. Ini kita sadar kini Indonesia pernah kemudian pesta na ground pom lampo Johnny Bor Persya yang we di kena lampo hillside MMA kata depend di berkunjung di sasaki lagi ini orang tadi juga berdasar kata Thai Genevieve Parma hagapa insi ikut Persya ya ibu orang jadi nampak Mizoram di kecil juga ni hanya jambet kalau ni kuat ki pada akan wan shmat hagapan saki ya dari Lumpur nama kali Lumpur tan pergi orang jika MMA dari pasaya akan saki di mana jadi masa bahkan sedar tu dan dijaga pistol apa dia mat dicimbang pada kuntal terter di skill box pada kedua cuma tiket tu kalau kau pernah bila dia kedua sanspa naik kita nama tahu asli di tadi tempat kampung kini local atlet local fighters di bahasa Asia pernah atau sini di negara Turki kila pura masih hanga berpau sepi bersama bahawan wan shmat bahawan kerja ini kenapa dunia mensir buat beberapa jam ya harus seni kepada ikut di negara na escape dulu kecing air mensir hamtam dalam kena kopi jam nyotra karena semua tenang pada yang percaya itu jadi beliau pada ini escape dulu bagi beliau pada kuntal terter mengeskan kata kesini nilai konkret asal kesini bocor. We Meghalaya in the Yolo Carnival, the whole reason to host the fight in the carnival together to amplify the audience in the sport. As we all know, all the fighters have been fighting for a very long time.
and yet the exposure has to be seen in the sea. So with the carnival coming in, we have exposure of area of people coming into the sport, and a couple of new people will be introduced newly to the sport. So as we see, like more people coming in, it gives a good advantage and leverage to the sport itself, because these fighters have been getting loyalty since other states and international level for a very long time. But this is the time come where they get a proper platform where the exposure is properly done with them. And we would definitely request everyone throughout the state, please come down, support your fighter, support the cause, and come together like a one unit, and let's get the show on the road. Thank you so much. Chính phủ của Pháp hệ ở phần cần tiêu không tầm xâm la thì bắt đầu sắp học của thật tất bắt công chú ruhi ngã thay và đi vào các exam thì phải kini kan dei kata kapan orang stress relief kerja carnival apa lapan sakit nama Israeli lapan elam di bahaya hasam jauh ini ada di kena ada di gambar ada di teman tentang aku pun saya bahawa orang akan sedang apa kinam job kerja kita sabun ya kasong besar kunjur iki certificates medals kunjur dan register topology kata ada cinta kam nama apa ingin scam bang record semua buku yang lempat dari pura atau kam menio kata record bahwa orang pun tahu ni di samla bahwa semat kata samla kisan pemban cutok no ngerai harus ni kai seyo iban purika bisa song kalau kami bakal kai ke semua teman nama kai kala di inyo pan kamai dari sport bakal juru ilang dan kami akan kilang kampas isu juga ada juga juhi ada yang suka pempar ni kena kesan keberingkong ni fighters yang inyo bersemata hakum kini kerja carnival ni festival kebalang open air kena perha kena event bermata kemen anya bun ki ba kebalang sakhi kena kena ru kena mulong ke boring kena ke itna ni nomor pilap ni hanya bun ki yang ya kilometer buat kibala sebentar buat kibala job man kapor borsin judan bakali mah lana gini live ini kene de kabu ba anong ipi ba pila ni live ini om tangapo ki social media Thank you so much. Karena ikut lah dia jadi dapat nuan apa nuan ini buat WFC tengah rala stormy ke training ru datang lekar nang ngande bahaya ke cinta kai kejukan kre ngala jale hiban ben kre bahangan ngala jale hibangan bangan le bahangan ben kre bahabat entah hibat benwan raya kata kajengjon wah konsep semuanya boleh mau apa dari kelat bagi jawaban tadi dia kesempatan kata juga ada bobot kesana ngadap dokumen bagi sementara mereka lempung belakang mas mereka kebakasi pada kong dulu di carnival dia dah kantam ini ki fighter dia ni tak kong babun ki audience matrai ki bawa dengan babun dengan ni nampak kadang kadang kita macam ini. Dese nang turu kinyo saka bun ke katam kata kasyur kita bun deh. Sungka jinglakan pada jing airan pada jing mongki mongki kuat sama. Kalau tempat kim pada iha real life bet dengan itu gambar. Hakan ini try kinyo ilang jong semat hentam pengang lakan bun lakan sabar nationals di kuat kali kan. Atau lalu kinyo ilang. Đây, cái này thì các bạn có khi ăn mà cũng ít được trong để mà thay cái gì mà trong comes to issue ở sports but thay kan ra ya kan ka combat sports akan ka stage ni insyaallah kibri interest kumba kitip UFC kitip tentang UFC Sepang championship kitip lagi taki idol joki taki civil fighter joki hamil kali apa ini nama marbalai ini pada ke platform untuk ini nanti habang dan ke platform ini temu kini kirang lah kayak berdoa kalang hani baru nya hani
dia ngatrai lamba katai ka karnival trai kibri ke satip makin sa ka resume juga itu kan sometimes kita kambal lakan share ngatrai kibru kibur kita kalau berharap untuk senyum. Two days set. The first day we have 4 bands. The bands are one is a local band, it's called Dragon Squad, and the second one is called Rain in Sahara. It's a mixture of band members from Guwahati and also from USA. And the third band is a Nagaland-based band. Their name is Transfect, and the fourth one, the headliner, they are actually from Sikkim. But they have opened in a lot of concerts. They have opened for bands like Guns N' Roses and Alter Bridge, to name a few. And they are called Girish and the Chronicles. And the second day consists of MC Altaf, Series X, which is a local group from Shillong. They basically do hip hop, and there are a few more DJs that will follow after that.